chỉ vậy ule June ni som thum ni lai ni ania rikai thar kan kiam mo hle maya mitin te kan him na tu ngai to a kan film khurzual sau apoi mo hle nimin June ni som ni pakua khan Mizorama COVID-19 positive thar mi jan hi somnga paruk mu chua an ni le a ZMC RT-PCR laboratory sample test mi zakwa somli pariat jinga COVID-19 positive somsari panga mu chua an nia TrueNet laboratory sample test mi jan hi somriat pasari jinga COVID-19 positive mu chua pariat an oma rapid antigen test mga sample test mi sang hi jan hi somkwa pakwa jinga COVID-19 positive mu chua thar za somsari le pathum anom bok ani India rampum huapa rikai thar an kiam zel lain Mizoram po telin North East ero kan kiam hlei thei lova mimal tin te kan film khur apoimo takzet ani Myanmar lam Chin State Marlam Falam Township Military Council sipaile Chin National Defense Force CNDF te June ni som ni pokajing dar sarile achan ve vela tangkhan dar kar ni chung anin kapa sipailama mi som ni thi in CNDF lama mi pali an thi thu CNDF chuan thu chua siamin an tar langani CNDF in kulna mun pakhat chu ria in sipailamin an rin lo lai hup thut tuma an pan lai chu CNDF lamin an lo revele sia kong laka anin kapta ani tuna chuan military council sipai ho chu an tol kir le to a ma se in ka anana satak kheng le thei rang din muna ala ding ani CNDF lam chuan in ka an nai vaya a khomi te chu film khur taka veivak tur le an in le lo thil nei te thei to pa ven him sak an tum thu chua chuan an ta lang bokani sipai ho in an hren mek Myanmar State Councillor Do Aung San Suu Kyi thu buaya riat pui tu dozon ni don lai an oma heng mi te ko le zo fia chung hi ala rai don awangin rin a in hun adai rei ri don ni in Suu Kyi ukil ukhim bong zo chuan a soyani July sang hi som ni pakhat thanoi lama chuan Do Aung San Suu Kyi khesi an chin fel thei to mai dan lam boi pui tu te chuan an be sei ve na a thu hretu mi som ni pathum zet zo le tur an la nei awangin July thachunga an zo mai don lo thu a ukil king mo zo chuan a soyani nimin khan nai pido special kota atum thum na tan Do Aung San Suu Kyi le president U Win Min te chu kota anin lan le a Do Aung San Suu Kyi hi environment ti chezonga puna case communication law bo chi apuna section 6 bungrothon le lak lu na dan bo chi apuna section 8 te chu aking tu tenen in machona kota soi ani thu Do Aung San Suu Kyi ukil pakhat domin min soi chuan chanchin bumi te akhilani hemini vekhian kota anin lan non le hloma Do Aung San Suu Kyi president U Win Min le Naypyidaw council president Dr. Miong te chu ramchung tibuaya puna section 505 bracket B te chu sipai te chuan thuziak le thalak tenen pharin thutluk na siam tum ani Do Aung San Suu Kyi hi thubuai pasari or tirani a thubuai or anga thutluk na siam zel nita se damchung lungin tan theina ani military council ten Yangon Tongo Kalapa townshipa kok tu dalan chung kwa in tha na thenga tual chung mi som paruk te chu sipai ten thitura an chung thu rel ani thu June ni som ni pakhat sang ni som ni pakhat khan thu chua an siam ani dalana an pu North Okalapa township suipau kan khopui thar wat som pakhat na kum som limi Usain mu le afa te pani kum som ni pali mi ko ong mui hei le kum som pakomi tin khat mu hei te chu June ni som panga sang ni som ni pakhat zan khan an chen na ina chema sa hlum man nia hemi nu hian sipai te chuan chung ko pasari atangin mi pa paruk le mei chia pani le midang pakwa te chu man an ni don thu chua an siama military kota thlanni le achan ve vel anin lan to nuwa an man mi pariat le man tura thu chua siam mi pakwa tiamin mi som pasari te chu 12 that case section 302 bracket A bracket B le 34/436 angin thitura an chung thu rel ani a pakhat chu ruang ti somna case section 201/109 na in kumsari chung tan tirani ang thitura an chung thuan rel jinga hian mi pa hlir pakwa te chu man an lani ri lo thu June ni som ni pathum sang ni som ni pakhat khan chanchin buwa tarlan ani a hek tu chiang jok te man an ni lo na chan po hi
thu buai hlui an nei wanga ni ti in an man jinga pakhat chuan Myanmar na wa hrilani lai taya townshipa ron pem thar misual tia an soi u seng mua hi he boruak a thlen ma hian kho chung mi tenen anin ti buai fo ni ti tual chung pa pakhat chuan a soya u seng mua ina chem ne na lu khung tu te hi sipai lam hek tu an ni angin tual chung thu buai ani lova hemi tum an buai ni ya mun dang atanga kar pakhat ron thleng wanga ni thu a soi he buai na hi kar thum liam ta vela ni to mai thei hijet karin kho chunga an ron lu ta ina an wawa an nu ni ni nuwa chu kar nen bok chuan an ron let le a u seng mua chu lu khungin an sa ta chem chu kara an da le a an tlan chuak ta ani he an mi tha hi tual chung kok tu dalan ani ti in sipai ta chuan thu chua an siam na a thilom zia riat tumin Myanmar naw chuan anu pui an kol na a an bepop theilo ani Myanmar kot chuan thi tura an chung thu rel te hi ni som panga chungin appeal thei ani thu an chung te chuan an soi ani military council ten thu nei na an lak nuwa thu chua an siama hian Yangon region township 6 a jun ni som ni pali sang ni som ni pakhat thleng khan thi tura an chung thu rel mi som ruk pali anom to ti thu AAPP chuan kar kalta khan RFA akhil ani chung jinga chuan North Okkalapa township a chuan mi som thum paruk an oma township jinga tam beran ni Yanguna hian Laitaya Suipita North Okkalapa North Dagon South Dagon Dagose kan township a te sipai te an chena sa hle ti riat ani bok AAPP ten juni som ni paruk sang ni som ni pakhat lisa an talan dan chuan sipai ten thi tura an rel an laman lo an ve me khi mi som li zet an laum bok ani Myanmar sipai ten a thu nei na an chan nuwa an rama sum don na lian le hlok jet mining chu thunun ngalin hei wang hian thu nei na an so nge thei pha ti in researchers te chuan an soya hei ba ka hian Kachin state ta pha khan mai na in be na chuan border region a ngial nge lo na satak asiam ti in research group Global Witness te chuan an report an ta lang bokani Kachin a hian army le Kachin helpol te chu kumtam tak in be to an nia ma se khovela jet tam na ber atanga hlok na ero in sem thungin hei wang hian national asset nia public good ta na invest aya ei ruk na mun puya chua ani thung hei wang hian kum tinin dollar makta duai tel atham ral ni in Global Witness te chuan an soi February ni khata Myanmar sipai te na thu nei na an chan nuwa he jet main kai noya in ka haina siam chu din munder thonga om halin jet lei chuana nai vela in be na athleng zui ni an soi bok Aung San Suu Kyi sarkar khan industry ten fai tumin kumsang ni som paruka thu nei na chan nuwa ma alang hala jet mining permit pek chua ti top ngalin dan thar siama kumthum chunga tan chok license ape zui bok mase tuna sipai te tatma do te na thu nei na an chan nuwa tunge lunglu lai chuak theile license pe thei an thunun ta ka wangin in chu na anasa zualta nia soyani Global Witness te chuan lunglu lu tak tak te du ang thala lai chua ani lo na na ma la turin Myanmar sipai sarkar chu angyan zui ngal bok jet hi Burma sipai te na petroleum ti lova an sector hlok berni in an sumlak lu na lian ber ani a jet baka hian copper atang po in sum an la lut nem hle ti in Edith Miranti Director of Project Mates chuan a soyani US le UK chuan Myanmar James Enterprise sipai te thunun le an sumlak lu na ber baka sipai huai tu lok tele an chung te thunun company chu a hrek zui to boka ma se Gemstone Industry te hrek ringot hian sot na anei lu tuklova a chan chu jet tele pal te chu Myanmar atangin China a thon chu ana sat ber ani wangani Myanmar a mining operation tam ber hi Chinese company te na Myanmar partner te na an kalpui ani bera sipai te chuan mining atang hian sumtam taklalutin Kachin bi ka ero ruwa man na dang kalpui ni thungin heng jet te hi China a alut ber bok ani naupang sutet wa hi Myanmar ma sipain thunei na an ponglak du lo lantir tu te an man khom mi sangruk zathung som ko poko zinga pakhat ania Mandalay region Mokok township Bamun village sami ani nisom ni pariat tharuk sang ni som ni pakhat kha kumnga atlin na champha ani a Mokok zela atang mek chu Human Rights Watch te malak na in nimin khan chu azalen ani ta ani Myanmar ma hian sipai hoin chuan mang ro rel an nei tan tir
February ni khat atang khan civil mi poi soilo zakua vel an that to a chung jinga chuan naupang kumtling lo somli pathum anom ve to tin AAPP Assistant Association for Political Prisoner Paul chuan ata langani hemhe channel pang hi apa chu pu soi tai ani a anti-coup active ani a sipai hoin panel code section 505 bracket a mangin man antuma wangin abibo meka ama man antum nalama afanu naupang sutat we hi junni som pathum khan apa man tur om tak si lo awangin an in atangin hostage ang devin an man tamai ni riatani naupang sutat we hian politics chu amik amak po ariat arin omlem lova TV le FB vela alo mu fautin apir walpui Myanmar ram hruai tu Daw Aung San Suu Kyi chu sipain an man ani ti hrawe in mipui ten sipai thunei na an pong lak du lo lan tir na kong an zo rual khan mipui ma hruai lama tangin placard free our leader Daw Aung San Suu Kyi ti kengin chua lo chuan poizo kang ti in alo aw ve lo to ani Myanmar sipai Professor Dr. Senior General Minung Lai ten khowela political prisoner naupang ber an hren mek naupang sutet wai an ron chua zalen hi kan lom pui tak zeta anu le a unaute midang an man po chua thuai turin kan du sak tak zetani juni som ni parukhan Myanmar ram puma sipai thunei na du lo na lan tir nan mun rang ranga kongzo ani rualin salai tin mong o riat reng na le a thu soi tar lan na poster chi rang rang khovel mit muwa pholan ani a hetianga sipai dole ta ma ni nun na hial lan tu le sipai phei khok nuaya chatua na kun ngai lo tur zir lai hruai tu niwi na thu pe ka khai hlum ma sak ber ni ta pualin juni som ni paruk athi kum somli panga na chu ama hriat reng na nia chin chia a kum tin hriat reng ni turin chin zir lai pol ta chuan rot na an siam hialani salai tin mong o hi puhla din Rakhine State tan teumi le pinhin mian Rakhine State tongko mi te fapa upaber ni turin kum sang khazakua somnga pakhat jun ni som pakhat khan tongwa apianga anau pan laya tangin yangun buta taung township api nena asailia nani salai tin mong o hi sipain sarkar na anlak sang khazakua somruk pani khan kum som pakhat mi ania sang khazakua somruk pasaria kum som paruk mi ni in high school azawa sport lama po wantlang chung lam ni in art lama po ami khwal lo hle a violin phei chu ne so takani sangkha zakua somruk pakua kum som pariat mi ani lai university akal lai hian politics lama ain nam noi tanani politics function poimo zuala po sangkha zakua somruk pakua khan North East Asia clear kara atunga na school mingin sporta atela sangkha zakua somsari yangun university zilai buaina ate sangkha zakua somsari pania zilai buaivel na ate sangkha zakua somsari pathuma utan buaina ate sangkha zakua somsari paruka mai kumza buaina ate telin active le ani kum sangkha zakua somsari pani zilai buaina khan man tokin insein jela tan tirani a Myanmar Socialist Party le Myanmar dan pui anduan tankum sangkha zakua somsari pali January ni thum khan chu azalen ani tan ina tanga an chu alim khan Yangon University Literature and Custom Committee a General Secretary a than ani a salai ti hi chin mi huai sen ti na ang tluk ni in mei chaming ma a mai ti po hi chuan du omlal nu ti te po in a soi thei mai ome kum sang khat zakwa somsari pali December ni nga a UNO Secretary Myanmar mi utan buaina khan zilai te ma huai tu ni in ma sa la u ni uina sarkar huai sen takado dal tu te zinga mi ani a he buaina awang hian sipai sarkar ten zilai huai tulok mi panga an man tur zinga Thailand atlan che zinga mi ani an tlan chiat na hmuna tang po a ral thuam keng lova leilama tanga Myanmar sipai te do tu ani bok sangkha zakua somsari panga kuma ram chunga lut le in jun ni ruk nia suidagon buaina khan aphu saber po ani le a he buaina hian jun ni som pakhat khan atum lina atan sipai ten zilai te an man le nuala salai tin mong uwa an man ve lo hlau ani sangkha zakua somsari paruk march ni som ni pathuma takhin kodo maya kumzalom natur an buat sai lok na akula tain atanga amalok march ni som pakua khan kamayat patamya paka salai tin mong u apu umia dina au salai la sui te chu an mana heng mi te an man nu hian takhin kodo maya kumza lom na
salai tin mong u farnu Paul Kozilai mai Putin ma hla mian po a active deuh awangin sipai ten an man le ani ti chuan salai tin mong u a farnu Paul Kozilai ma Putin hi kumkwa lung in tang turati ani a anaw Paul Kozilai salai hla sui po kum sari tang turati ani le a anu le pa te chu kum nga ve lung in tang turati an ni bok salai tin mong u chu insane jail run thima thi tura achung thu re lani military court hian lung in tan hun ni kan ti ki amang in tia ke hi chu min that thei reng ani ma se ka be sei na le ka tum na hi chu eng tika ma in that thei lawang nang ni sipai phei khok noya ka thing thi thei lo ti in salai tin mong u chuan room el olin a soi piep mai ani ti chuan ram mi puite ta na nung tol ngai lo salai tin mong u chu sang khat jakwa som sari paruk juni som ni paruk jinglam darli khan achung khat laina te hriat ti lovin khai hlum na thing do san chu an ma chon tir ta a atharau atha ta ani Myanmar history a hian zilai hruai tu hetianga khai hlum mai ani ta khi arab thaka thilom zen ani ngai lo bok mi pui thin lunga acham reng to don ani Chin State Matupi Township abu fai supply tur te chu mindat Matupi kong an dan awangin hakha Matupi kong ganggo kong atangin an thial luta ma se jun thanoi lam atangin sipai LIB za somli te chuan an dang chat le mi ani tual chung mi pakhat chuan Matupi Township a hian thal chung khan bu fai ip sang ni zet phurlu tin anin dai thokhat le a tuna PDF ten phurlu le antuma Matupi Township a lu an phal lo ani ti na soi sipai LIB za somli te chu Matupi kong puilu ma hakha Matupi kong phanai nga hlaya in ngatin Matupia bu fai phurlu tur te chu an lo danga khochung mi puite an har sat thu po tual chung pa pakhat chuan ti hian a soi tuna tak hian khopui chunga bu fai om to lawa then khat chuan lei kho sa te man la neya then khat ve thung chu khodang ami lei chop anom boka tuna tak chuan bu fai dora bu fai lei tur om to lo ti in a soi bokani sipain sarkar na an pola ka tang hian Matupi Township a bu fai lak lu an phal to lawa achan ber chu Matupi CDF te hne la reson atheng palang ti an hlovang ni in khochung pa pakhat chuan a soi ani Kachin Baptist Kaukhran Pastor Pathum te chu sipai sualten an man le ta a sipai te hian naung mun tau na tangin an mana putaw zela thon an ni ta ani heng Baptist Pastor te hi bor som tak in en kolmek te an nia sual sipai terin hlel le man an tur le zel hi arun thakin an khongai thak tak zet ani North Korea mi puite chuan tun hnaya an ram hruai tu Kim Jong Un thalak ti chua tun malam aya a cher tak viawa wangin axisel na din mun an ngai tu hle ani tun thatir lama video footage ti chua kumsom thum pasari mi Kim hi alang cherin a chaklo mel viawa hei hian ram mi puite ru atina hle ti an soi heti lai hian Kim a cher chante axisel na din mun dik tak ero riat chian thei ani lo thung state broadcaster KRT chuan Pyongyanga cheng mi pakhat thu soi chu ti chuakin an ram mi pui zong te chuan an hruai tu din hun hi an ngai tu a hle ti a soi nikum April tha khan Kim a hi North Korea founder Kim Il Sung pian chamlom na atel lo awangin axisel na athatok lo nia soi alo om to a ma se axisel na chungchang hi sarkar lam chuan engma a soi chuak ngai lowa hei wang hian adin hun hi hriat chian thei ani lo ani